Hmm. Miranda. Yan natin Miranda.
Maya pabengi po kay kayungan sa blang kapatad king sa kasalpantayanan. At yuta na po ngeni king Martes, king kanam ng Domingo, ning pamanyubling mebye. Kaniting banala kapag masusyan, yabi tala po ka rin kaya katamong panalangin, di makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kikatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, hiabetala ka rin kaya katamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Mr. and Mrs. Rolando and Elder Nick Dow, Brother Renato Miranda. Para king special intenciones dari Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Rowelyn Nicdao, Doktora Analisa Osorio, Leila Abiog, Roy Songko, Jonel and Josuel Pamintuan, Mary Manet Pineda, Arturo Vitug, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Doktora Jelly Kiwa, Dr. Patrick Sunga, Ray Anthony Maliwat, Susan Bernardo, the St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king malagwang kapaldanan dari Catherine Lareza, Elmer Trajano, Nilo Udan, Paz Suwing, Jerry Hudson, Ronald Nicdao, Natividad Bautista, Estrella Navarro, Annalyn Ocampo, Herman Simon, Mercedes Kayanan, Michelle Sengson, Renzo Francisco, Doktora Maria Karen Dizon, Joan Sengson, Sister Willie Lakay, Annalisa Osorio. At para king alanggang kapaynawan daring kapatad tamong mayango na biyedi, Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Angelito Baluyot Mendoza, para king 40th day na po, Teofista Castro Abara, para kayang death anniversary, Victoria Marcelo, Dolores Roman, Conchita Doroteo, Priscilla Dolores Senson. Antimurin, ding sablang kaladwa, king purgatorio, at detang ala ng makaganakapa karela. Sukat tamong magsaya at tumula at ibeing ligaya king Diyos, ing ginuring sabla, uling ya ing kiyakatang ari. Aleluya. King lagi ng ibam po ng kanakampo ng Banalay Espiritu. Amen. Ing ginumanatili kay kayo. At kaya kaanti mo rin. King bit mong kapakumbaban, sisyandalang rin kay katamong kasalanan, at aduan tamo king ginu, ing kayang kapatawaran. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong binat. King isip amano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko King Diyos, aginuta mo. King Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ibame, makalaway kesana, king paintungol kambe ning kapanaya ning ke kaming pamanyubling biye. Ulinggewa mo kengang anak mo, at binalik mo ing tula ning kay kaming kayanakan. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat ding apostol. Ding memalen ning Filipos, Mekiabela karing liligalig karing apostol. Ding opesyales, pengabak day ngimalan dari Pablo ampon ni Silas, at layon dong pepabatbat. Kay bat ning Emma bilang-bilang abatbat ating gapda,
Kilong doking sukulan, at inutos da king gwardya, ing kandado nung miyamasamas. Kabod tinggap ning gwardya ning sukulan, ing anti kaniting ngutos. Kilong no king kakilub-kiluban na kulungan, at pinosas no pa bitis. Inyang malalam ng bengi, Pablo at Silas, may nalangin lat daralit king Diyos, at dingaliwang preso, may kiramdam la. Kabudabud, mi kayo na masikan, minugunyang emuna ng sukulan, may nga buklat lang ding pasbol, at may nga padludla tanikala, ring sablang makasukol. Hinyang mi pagising yung gwardya ng sukulan, at ikit na lang makabuklat ding pasbol, begot na yung kayang espada at nasa ng magpakamate. Uling balana, may manakas no ring preso. Dapat kinulay siyang masika ni Pablo nga na, mo pa nasakitan ng kayakang sarili at ikengan keni. Pepakwayang suluing gwardya ng sukulan at pupulay yang linog king sukulan at gagalgal yang sinik laod kingarapan dari Pablo at Silas. Linwal na laking sukulan kabang nga ng kukutang. Sabihan nyo ka na ako Ginoo, naning sukat kong daptan ba akong miligtas. Ngarang may kibat kaya, maniwala ka king Ginong Jesus at miligtas ka, at pati na yung mabilog mong pamilya. At penaral da kaya, at karing katubele na ingamano ning Ginoo. Kaya tamuring oras sa ita ning kapitangang bengi, linwal no ning gwardya king sukulan, at tinosno ring karelang sugat, at kanita mo rin, may binyagya kambering sablang katubalena. Kay bat nanita, tiki nong minuliking balena, at tinampangananong pamangan. Hiya ating mabilog ng pamilya, ilangan, pigsayanda, ing pangakombertira, king Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Para po king dalitang pakibat, inggamat mong wanan, linigtas na ako o Ginoo. Ulitan tayo po. Inggamat mong wanan, linigtas na ako o Ginoo. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka o Ginoo. Arapan da ring anghel, daralit kong kapurian kaya ka. Arapan king banala templo mo, duko ko at purian ing kaya kang lagyo. Inggamat mong wanan, linigtas na ako o Ginoo. Uling pepakilala mo king sablang bage, makapaygit siyang lagyo at kautusan mo. Kingaldo minaus ko, ika pekibatan mo ko, mismong sikanan mo, iyang pagkalub mo kanako. Inggamat mong wanan, linigtas na ako o Ginoo. Linigtas mo ko kapamilataning upaya mo, tutuparan mo sablang pangako mo. Ingalang ko pa sa lugod mo, o Ginoo, alang kayangganan, ing bagay pigmulan mo, keka mo namang iganap. Inggamat mong wanan, linigtas na ako o Ginoo. Talakad tapuban parangalan ng mayap abalita. Aleluya, aleluya. Ikristo ang enimibangon ng iba't king kamatayan, kapilan man enemate, ing kamatayan, alaneng upaya keya. Aleluya. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agbanggang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nakaring kaya nga lagad. Ngeni munta nako, ketang mitubod ka nako. Metong man kay kayo alang mangutang nung nukumunta. Uling sinabi ko ngeni reting bage, malungkot kayo. Makanyan man sasabihan ko kay kayo ing katutuan. Ikakayap yu, ing paglako ko, uling nung ekumako, ing talasahop datang kay kayo. Dapat nung makoko, itubod keke kayo, at panyatang na, ipakilala na karing tao kay tiking yato nung isano, ing kasalanan,
nung isa ning matulid at ing kayatulanan ning Diyos. Tungkol king kasalanan, uling elameniwala ka na ako. Tungkol naman king matulid, uling muntako, king iba, at eyo na ako akit. At tungkol king kayatulan ning Diyos, uling miyatulan ing pamuntok na ning yatong iti. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayapabengi po kaya kayong ang sabla. Ing pamaglako, ing pamagpaalam, metong yapong tutong masakit at masakit a kapalyarian kay katamongan. Ing paglako, ing pamagpaalam, metong yang tutong mabayat at masakit a kapalyarian king balang metong kay katamo. Na po? Departures are always filled with sorrow. Pansinan niyo po. Halimbawa, kapamilyang mete, kaluguran o kaluguran na may yangubye, putang lakwanda na katamo, at naking kasakit alang kasimpara ing sakit a panamdaman tamo, ewari po. Iting kapalyarian, permanentiyang kapalyarian kay katamongan. Na po? Iting kapalyarian, permanentiya king balang metong kay katamo. Inyapin po, mabayad at masakit king puso. Malungkot sigurado. Nano pa? Siguradong ating tumulo at tumulong luwa karing matatama. However, this is only physical disconnection. Cause the good memories and the good things will always remain. Nganapin po. King mi pa sa ebanghelyo, nung hapansinan niyo po, aldoldo karing pamamasa tamo, bayo yung miras ing Ascension Sunday, nung hapansinan niyo po kanyan karing pamamasa tamo, ing Ginong Hesus ditak-ditak, ne po, magpaalam ya, at kakawani na neng ditak-ditak ing sarili na, karing alagad na. Ngini munda na ako, ketang mitubod ka na ako, nga napi naman po ning Ginong Hesus king karing kayang disipulos king may basang ebanghelyo. Now I am going back to the one who sent me. Nga na. Ining pamikawani dari Jesus at ding kayang disipulos, iti pisikal yang pamikawani. Ne po? Pisikal yang pamikawani. Uling mibalik neman. Mibalik neman karela, king makananong paralan, king kapamilata na puning kayang banalay espiritu. Makoya man pisikal, pero may balik at manatili naman karelang espiritual. Nano pong pawagana, payabot na, niting pamamasa ng ebanghelyo king balang metong kay katamo. Pagana ka po, ing pamaglako tamo kay tiking yato, permanente yang kapalyarian king balang metong kay katamo. Ing pamaglako mo ket isulip metong yang permanenteng kapalyarian king biemo. It's a fact of life that we will be leaving this world permanently. Mako at mako tamo, magpaalam at magpaalam tamo, pero etamo balo nung kapilan rugo. Kutanggo mo po, mangutanggo mo. Ikayo po kaya, itamo po kaya, itamongan po kaya, bisa ka bang mitatak king puso da ring tawo potang makona ka. Siyempre buritayan ne po. Itang manatili tamo at tatandanan da katamo, aga ga da katamo ring taong makakilala kay katamo, potang alata na. Kapag nasana ning balang metong kay katamo, ing mitatakya king puso na ning taong makakilala kaya. Nung makanyan po yung burita mo, nung makanyan po yung kapag nasanda mo, ing mitatakta mo king puso ning taong makakilala kay katamo, ay gawan tamo na no? Always do good, like what Jesus did.
Always do good and be like Jesus. Pansinan niyo po, may gitna po nga 2,000 ing milalabas. Manipati niyang may biyaya Jesus, kaya tiking sulit. Pero obat ang gangene, mabiyaya pa at tsupa ing ginukaring puso tama. More than 2,000 years ago, Jesus may biyaya kaya ti sulit. Pero obat ang gangene at tsupat mabiying ginu karing puso tamo. Bakit? Iti paulining kayang lugod at kayapan. Iti paulining kayang lugod at kayapan. Jesus is still in our hearts for the reason that He did good all the time. Tandaan po, mabiye at mayayakit siyang ginu king kasimplian. Mabiye at hakit may sigurado yung ginu king ganaka at kababan. Mabiye at mayakit yung sigurado yung ginu king kalukan. I believe Jesus was the personification of simplicity, of kindness, and of humility. Talagat kawan ba? Dinatang na yung espiritong penga ko ng Kristo at akong binsi na naing yato. Ing yatong dodominahan ning dewakan nung nuya antimali. Aduan tangin ni king espiritu ing ibuklat no rin kay katamong kaisipan banatalastas taming sasabianing Ginoo. Karing balang kayo nan ngayongan pong maniga po espiritu ning Diyos. Pakiramdaman mo kami. Ulitan niya po. Espiritu ning Diyos, pakiramdaman mo kami. Para king iglesia ning Diyos, busta na sanang tayrane ning Espiritu at lipat ning pamaglibak ning yato. Mit mong katapatan na sanang ipasyag ing katutuan. Ipanalangin taking Ginoo. Espiritu ning Diyos, pakiramdaman mo kami. Para ka rin pamuntok ning yato, ang makayarap ka rin tutong maragul a problema. Manano na sanang kapilan man era kakalingwan, kingi Kristo, yaing tadapagligtas ning yato. Marapla sana kaya at ing Espiritu, balang mi pagkaluban sala, ipanalangin taking Ginoo. Espiritu ning Diyos, pakiramdaman mo kami. Para ka ring taong makayato, at alastas da sana, king ding party, ing pamagmalabis, king imalan, at aliwapa, artipisyal lang bage, amisa na yaldo, kailangan lang marap king katutuan, ning kamatayan. Ipanalangin taking Ginoo. Espiritu ning Diyos, pakiramdaman mo kami. Para kay katangan, mabiyasa tasa ng matda, karing kay katang radyo at telebisyon. At tuknang mamasa karing alang laman, ababasan. Ban mi kapanahon makiramdam king Ginoo at king kayang espiritong magsalita kay katamo. Ipanalangin taking Ginoo. Espiritu ning Diyos, pakiramdaman mo kami. Iabet ala po karing kay katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners. Ipanalangin tala king Ginoo. Espiritu ning Diyos, pakiramdaman mo kami. Makanyan mo naman po, iabet tala ka rin kay katamong intensyones ding makatuki. Para kang kapasalamatan dari Mr. and Mrs. Rolando and Eder Nicdao, Brother Renato Miranda. Para king special intentiones dari Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Rowelyn Nicdao, Doktora Analisa Osorio, Leila Abiog, Roy Songko, Jonel and Josuel Pamintuan, Mary Manette Pineda, Arturo Vitug, Elenita Vitug, Emmanuel Bitug, Doktora Jelly Kiwa, Dr. Patrick Sunga, Ray Anthony Maliwat, Susan Bernardo, the St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council at the St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king malagwang kapaldanan dari Catherine Lareza, Elmer Trajano, Nilo Udan,
Pasuing Jerry Hudson, Ronald Nicdao, Natividad Bautista, Estrella Navarro, Annalyn Ocampo, Herman Simon, Mercedes Kayanan, Michelle Sengson, Renzo Francisco, Doktora Maria Karen Dizon, Joan Sengson, Sister Willie Lakay, at ding sablang kapatad tang masakit. At para kingalanggang kapainawan da rin kapatad tamong mayang labye, di Norma, Eusebio Francisca, Emiliano Senior Celerina, Angelito Baluyot Mendoza, Jovista Castro Abara, Victoria, Marcelo, Dolores, Roman, Conchita, Doroteo, Priscilla, Dolores Sengson, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alanang makaganakapakarela, ipanalangin talaking Ginoo. Espiritu ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Ngayon po, doon tayong sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesus, tunay kaping mapibabat kay kami. Dakal kapangabalanan karing mangutang mga lating bagay, at isipan mi ing maragul na ingarapat mi. Ibakit mo sana kay kami ing bukod mong ing mapakum baba at tapatalugod ing mabibilang ating tunay ulaga. Itubod me sana kay kaming espiritu mo, ban iturune ing dalan. Itingan puwaduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pipuri ka ginong Diyos, ni meto sa kaluban, ulining kay kang gayapan, tingga meeting tinape, ang pangmikay ka. Tinape ang bunga ning kapun at pipagalaning tao para kay kami, magawang tinape ning biya. Ipuri ang Diyos, kapilanman. Mipuri ka ginong Diyos, ni meto sa kaluban, ulining kay kang gayapan, tingga meeting alak kay ang pangmikay ka. Alak kay ba't king ubas at pipagalaning tao para kay kami, magawang inumana ning kaladwa. Ipuri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya harapan ni Diyos ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting daon, karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kay katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba mimiglalang, pagkaluban mo kesa ng tula kapamilatan dareting misteryo, ning kay kaming bangakabos. Bustan mong ingalang patana tapanga daw na niting sakripisyo, akapamilatana mi babayo kami. Idala na kami king tulang alanangga. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya kaante mo rin. iyat na yoring puso yo, Makayat na no, king Ginoo. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino iba Diyos kingalangagat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginome. Pupuriyan da ka king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye. Inyang i Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Kaya di natanging munag ding bayong panahon,
ing magabang pamagari ning pamikasala me pupos na, ing mi paham makayato, mi rinan niyang bayong biye. Ating tao misan pa may gawayang alang kakulangan, ing tula ning pamanyubling mebye babayo ning mabilo gayato, kabang ding sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit minggay kang ligaya. Layon makyabe kami kingalang tuknang dang pamamye, kapurian keka, at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal ya ing Ginu, Diyos sa mayupaya, mitnuya ing banwa at ing yato, king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Ginu, Hosana king kakatas-katasan. Tunay ka banal o ibay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayo yung midawon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwa na yung tinape at pepasalamat ya keka. Piraso ne at binyene ka rin king disipulo at ngana, tanggaban niya iti ikongan at kanan niya. Iti yung kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay Baningapunan, kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. At binyening kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanidi. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alangang kang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran na rin kasalanan dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubiyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo, king kawakasan ng panahon. Inyang ini gaganakan mi o iba, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagamwa mo, kingi kamingan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anting metong, ning banali Espiritu. Ganakan me o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ingke kaming Obispo, Ipasiano yung kay kaming obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding anak mong Dinorma at Teofista ay naus mong meko na kedeking yato. Andining king binyag medela gambe ng Kristo, mirakayanan la naman sa naking kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabatad ming bepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyang onabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pagaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod at tapat ay esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburiyan king keka baning panawon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ibang mayupayang tuto, kagumning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan manggaman king alang angga. Amen. Ngini po, manalangin ta mong mitmong kapanaligan at lugod kay ngipa,
karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ibami at yuban wa misambanyeng lagyo mo datang ke kami hingkayarian mo mi pamintuan ing loob mo ketiking ya Tuhan king banwa mi pamintuan ing loob mo hing kakanan mi king Aldo ibiemu ke kami king Aldo ngeni ati patawad mo ke kami ring salami ke ka ganting pamamata wad mi karing mi kasala ke kami emu ke ipay Saul king tukso nunay kabusking marok. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, banking kasaupan ng kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang mani naya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Ulig kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoong Heso Kristo, sanabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngening misasan metong tamo, king kapayapan po kay kayong sabla. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Niyo, ingay katamong mayap at malugod a Ginoo, Yesu Kristo, ning Kordero ning Dios sa milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayaos king dulang ning Kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikasmay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Amen. Kailangan niyang dumalan kasakitan ing Kristo at subling miye, at kapamilatanan niti, lunggob king kayang ligaya. Alleluia.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, sa upana kay sana, king biye kay tiking yatu at tayran, king alananggang ligaya niting pamagmasusi me, king kay kaming pangayat bus. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Siklod tangan po. Ing orasyo imperata laban king pamaglaghanap ning COVID-19. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, lalapit kami kay kakaniting masipit apa mangailangan me. Aduan me kay ka, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit nat me kamate na karing dakal at tao. Ipanalangin ming antabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring sablang doktor, ding narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaret ang miyawan na kumayap na lasa ng malalagwa, ingatan mo law ginuret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapay nawan, detang meya nguna biya. Pagkala mo kay kami, grasya mo kaniting masakit a panawon, ban maghobra kami para king ikakayap daring sabla. At ban makasawop kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumike ka o Ginoo, ing patuknangan mo na sana ing pangakalat na niting virus at ing pangakabos mi karing sablang takot me. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon magari kambe mo king kameto nganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabadal-banalan na induning Diyos. Emo sana bisawiling aklis mi kay kaking kakulangan me, nun ay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Virhen de los Remedios induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ing ginuman at iliyake kayo, At kaya ante mo rin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingip pa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing Santa Misa, mayarine, umena ko ngan ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.